Obo na hana kana hermano. Ikobo 19,380 টাকা. Obo na hana kana hermano. Ikobo 19,380 টাকা. Screen copy. Obo na hana kana hermano. Ikobo 19,380 টাকা. Screen copy. Obo na hana kana hermano. 19,380 টাকা. Mona hana hingga takuk ani WhatsApp kongo khadi text khadi 7628035892 tesa photo phumai na ang nadi 7628035892 tesa photo phumai na ang nadi joto kaham S22 5G moha ultra ya great dini S22 5G moha ultra ya great dini mokhai display o mari ingjak nang display palto ke ti man 8GB 256GB S23 S23 28,600 S23 Ultra 5G screen copy mobile S21 Ultra Omo out of stock taka S23 Ultra 5G je nangnai rok comment khari tini live tong nai rok bai comment khari na rok comment tam nai na ni nang habai kudu
जे नांनो र comment खायदि आं रंनि comment नासिक दङ tam naina sadiri Apa? Chesney. mo satya khaydi ay alada khaydi mo satya Banana.
iPhone 14 Pro obo battery genuine paltukjak mane apple otras ni hoite no hingke o jaga unknown part thaikamo mokottomo original thapajak 42160 taka 296 GB je 14 Pro nangnai Q siriput phunugui ribano iko no Q siriput naidi hingkai tamnani hingkai tamnani hingkai tamnani hingkai 14 Pro tekha tongo 44730 taka 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 14 Pro tekha tongo camera paltukjak camera paltukjak camera paltukjak camera paltukjak paket kit bangsa paket kit bangsa Samsung Galaxy S22 Plus 5G Samsung Galaxy S22 Plus 5G fresh condition hingkai display kisa kirikjak fresh condition hingkai display kisa kirikjak fresh condition hingkai display kisa kirikjak norok tammo naina naidi tini last 2025 ni last offer noni bagi tui phaimani norok iPhone 14 bo tongo hi grade B plus norok iPhone 14 bo tongo hi grade B plus baksa 15 sano do box mandara iPhone XS phonok di please baksa 15 sano do box mandara iPhone XS phonok di please iPhone X iko naide iPhone 10,000 iko naide 580 grade C plus back panel kicha pharijak do better change back panel kicha pharijak do nahariman hobo 256 GB hingkai te kaisa pharijak to tongnai kana do grade C plus te kaisa naigana obo obo nahardi obo hingkai nung paltongna nanglak obo obo nahardi obo hingkai nung paltongna nanglak ikombo chao ikombo chao haipun grade D minus oktan hadi grade C te tongo nani 10x
battery unknown hi 10x ni bitoro hingangke bisingo hingangke mane 30,000 rok no bisik pango hingkai aboni bisingo nung compromise khaima kaina hardi nugiman khana odit prasara sabjani bo comment khaimani battery service obo khai back panel kicha tia mokhai pharijak mo silver gold color ni 10x max bo tongo 12,000 ni mokhai obo krika 12,000 ni mokhai obo krika norok naismita tongni norok order na khari dei tam hingkai dakti riya hingka out of stock thango do je nung product hamjaka device hamjaka hingke abo nung maya thango iPhone 12 kahe phone ribana grade C ni 15,600 ki Sripur phone battery service mane battery nungma paltoknai aba haita paltok phone use khaimano 80% rok khana battery nungma paltoknai aba haita paltok phone use khaimano 80% rok khana battery nungma paltoknai aba haita paltok phone use khaimano 80% rok Kebangma tong kebangma norok tamna hanai norok sasaya dara butui khai order krina John de Borma order khlaina hingke ani WhatsApp number jak tongo 7628035892 note khainarak di ani WhatsApp number jak tongo 7628035892 note khainarak di aro comment khaidi text khaidi hingkai COD charge confirmation hingkai 500 taka nangnai do hingkai nini address tei name tei nongni bumungrok sirohodi hingkai nini address o direct thangnai omo kha iPhone 14 Pro 64,443 obona harimano grade B ni kai kuno wan na krei grade B grade A abo hairok nahakai belai nongni bagi chawo Samsung M series abo khai Samsung M series ang nangnile budget ki bahar Samsung M series ang nangnile budget ki bahar Samsung M series ang nangnile budget ki bahar nahari mano nona ang Samsung Galaxy S22 Ultra phunuka aroni bisingo kaisa nona 18,000 taka dar phunuka nungabo kaham ke S22 Ultra phunuka aroni bisingo kaisa nona 18,000 taka dar phunuka 5,700 Samsung Galaxy M33 order khlaina hingka khlaidi tini o New Year ni sal rogo mana muchungka hingka kai norok order khlaina rakdi
norok mo budget o kun dogan phone manglak o budget o norok no joto photo pahata soho phunuk ribo. Vivo, abo ke Vivo phone Vivo V23 5G. Aza kan sudah tenang tungsio bindia tam sajana sini di kamu gan ku so viral tong tau khaya da orang mau subap condition itu Samsung Galaxy S21 awon nang na hari mano oro white violet gray tongo 20,505 টাকা abo nang phone pro box manai 32 quality jack 6 month warranty charger bologi manai abo Samsung S21 Galaxy S21 Poco hamjangnai Poco X3 Pro 6GB 128GB blue mok blue color 8,090 টাকা budget kom rong ni bising nainai rong hangke Android ni bisingo monong ni bagi best nai norok nangke leta tongdi WhatsApp phaidi text khaidi bo mobile nang ang je live phone pro photo buina rakdi obo nango hini sadiano genong ni bagi ang order place kernai nini address so airport hamjangnai rong ni bagi airport botong oro manoi hi bot ni mokhai hi power bank tongo tini iPhone 13 Pro order receive ka kroksa takhokni congratulations bono ke bini ang nongno order thangi phunugano iko tini deliver manok nui makhna iko jagana di delivered grade B minus ni harmani bini battery change day display change haipno bo khushi bo hamjakha gete kaisa kuno defect mankha damage mankha ko jaga nok porni di unboxing video khaina nango do is mane a jaga o hingkakai nung return bo khaimani ko return ni tong option o jaga return bo hai khana jaga return thanga hingkakai o jaga return option tongo 2 tarik January jora tongo return khaina bagai bujikada 2 din policy nungpono borok 2 din koribo hingkai aboni bagai wanna kwrui mobile defect bo phaipano kono wanna kwrui return ungo tei a return ni amount borok phai hingkai ang nungno phunukano ani jeta account balance tongo o jaga nok nugui mankha o jaga obo hingka ani COD available balance ang obo borokano credit hisabe riwo jemon credit card hai obo bai nang nongni mobile no order khlai riwo hingke o je refund phaima hingka o account balance o phaio norok bai sorasori khala khula ke phunugo ani bai wanna kwrui norni amount soro phirogi phaiga hingka kai tesa mobile order imano nini address so ama haita hingke te khoroksa takhuk ni mobile te khorok ni mobile phain tongkha obo hingkai iPhone 8 plus order rijak 6,519 টাকা grade C ni grade C ni order rijak norok bishas khaya tangdi norok bishas khaikana hari mano ang tracking ID bo nangno phunuk ribano bini Guwahati rogo sok paikana net suluni bagai ungkong yang tongo ikko 2 tarik January o sok painai bini mo bujikada hingke te khorokan tongkho 13 ikko grade C ni
borok hingke trust khaio binma agartala uttor champamura hai sok paika tini 31 tarik December khwnarogo mana chance tongo. Hingke norok grade pujidi grade nang barbano grade sao grade ni process o phunugri sibano a grade o hingkai jotono kaham manai ko jaga no non normal sign uses o jaga o screen defect kuno jotono nan mane kuno ringko korita bejal koroi hingke grade B o bo haina di grade B o kisa scratch faimano hingke grade B minus haina di grade B minus hingka tam tangi man battery service ni mano mahai abo kubui no grade C plus hono di grade C plus o hingkai অনেক কিছু চেঞ্জ মানো জাগাও যেমন শ্যামত্রে ব্রিকন ফান ফাইমানো পাওয়ার বটন মিশিং ফান ফাইমানো আমা হাইতা ফেবা পাবো ফায়াদ কবাং মানে বরক ইউঙ্ক অর্ডার খাইনা হাতঙ্গ গে মাইনাস রং ni simi kisa o si minus rong simi kisa problem fai mano ta gabon bagin nang ang recommend khanai norok aba hai C plus rok na harmano grade D aba hai rok na harmano ama hai muka bulk mobile hingdo bulk mobile o hingang kai ni nang joto photo phata nai tong manai genarok niji genuk tabuk borok o apps update kherika niji umko price nugia genarok jodi nangjaka hinga kai norok nangjagai tongo hingka phone nahanani norok angbai kwrwnglai mano hingkai amoni bagui whatsapp number jak tongo hingkai norokno kaham model phunugui tongo hingkai aboni bisingo baksa sano IQ totong IQ naidi IQ nungno phunugri mano IQ ni model bisingo tam tong naigana ik IQ Z6 rok tongo C plus jara kom damni bisingo rutuk tongnai borokni bagui o deal IQ 11 5G tongo nok naidi iPhone 10 rok phunukman tongo de trust hingke nahar mano nongni issa 10 ar kaha tongo C minus ni iko 10 ar battery simi unknown mane battery change obo deal nongni bai kaham nahana ke nahar mano grade C minus ni jara kom budget ni 10x obo khai 7100 grade D ni obo kha dot tongo doi hi nok nugui mankhana obo dot gwnang iPhone 12 grade C plus Eleven hamjaknani grade A 11 grade A ni pura new condition manai norok koro color bo tongo obo norok nahari mano
Great chini botong iPhone 11. Pia ora copy screen manai mane display change manai pia banang no salamu sungo iPhone na ho ngai display change ya rok na ka ngai iPhone ning ko sai manai thung tani ta kisa usmutung nai change ngai boro kota lahing na aban bagin rok nahana ngai kisa budget kisa bari rui kaham no nahar makai nang bagai chawta dari iPhone nahana ngai kai aba hita teka tong 13 Pro tongo Great Sini oro camera by screen change Khayandarok nugui jotono sami grade e ke mane butui nok sungmano grade e hingankai phone nahari mano phiaba oboni kun return policy koroi grade e ro grade D minus okay OnePlus 10R 5G dara iPhone se ta phunuk lado dara iPhone se tu phunuk lado tamsika mane iPhone da phunungani mane bo model phunungani comment khaidi bo model sari bo model laina sadi oro tongo 11 tongo 12 tongo 13 tongo 14 tongo 15 tongo bo model phunungna sadi iPhone C 2020 oh iPhone 15 iPhone C to tongnai gana iko iPhone C 2020 nita amkhai iko ma haying nai battery mane apple authorization hoyten na thepajak dora congratulations available nong nukhana o jaga restart and finish sori kankaino obo tei part pe nukjak abo battery katal thepajak nahana kana hari mano QC report phunu biban nongno QC report nai do o jaga battery simi change nahari mano abo nagari nahana hingangkai takhuk nangano comment khai sadi 2020 ya okay 2020 iko grade B minus ni mane asik grade hamyan nangno phunugla grade B minus iko sudu battery service mane battery 80% manai battery health iko phuni condition overall kaham nahi photo nai dido photo nai kanke nungo photo nai nang order iwo besirbak boini nungodi order na hingkai live ni pore phaidi ani whatsapp o dam hingka 7610 টাকা aro COD confirmation charge 500 টাকা angno sare battery health 80% tongnai hinai যদি nangkha hingkai oboni bagui comment khaiti whatsapp o text khaiti te khoroksa sabjani bo iPhone 15 phunungdin chamani hingka A20 ni bisingo hingka ka abo simin jotoni kaham do 4980 টাকা kahat nai nega na butui o mo red color ni ko mo chao mo nahari mano same no battery service no kalai no mobile peba o jaga fingerprint nglak o jaga hingka kai o 4980 টাকা o hingka fingerprint nglak do iPhone C 2020 mokhai
Hingkai nojor hana hingkai WhatsApp o faidi teka phunuknai iPhone 6 no photo phunukgui ribana obo khai the glass panel baijak nong nugui tongkha na hingkai ang abono nongno phunuklak teka khoroksa tako comment khaika iPhone 15 phunukdi hinai 15 naine layana 15 takuk ojitipra nung jodi live paimani yagolo ang bai kwrwngdui order khlaina hingke wngya hingka out of stock no thango do jefru nung nugo afuru no mane wngbo khaya hingka kai order khlai hingka bobo haika out of stock thang no phunukgui nung rwiban live proof I koma hai out of stock thang out of stock out of stock out of stock I koma hai thango oma hai hingka te paimi yang thango tai koma hai hingka amting sani sakang paidi ama haita Ojaka 15 plus tongo do 15 le kwrui stock o ama hai iko 15 tongo ingo 15 plus je mobile kotor hamjaknai rok 34180 টাকা गोबां पिस दङ iPhone 15 plus 24000 টাকা दाम सुदु दङ ग्रेटलि माइनास इक्क जे hamjaknai rok nahar mano kisa dot tongnai pia screen o gaban bagui nang recommend khanai grade B grade A nadi abo hingkai kono one na kwrui nung dam kloni sina hingkai to kisa misa defect of hainai blai ama haita hingkai tabuk nongno 15 bo phunuk diman do single mobile ko 15 tongnai ang 15 nongno phosu phunuknai ta tongore iPhone 15 photo nuglak o single o iko 15 kobanga piece nukhna norok grade B na hade 37460 টাকা 512 GB পিয়াবা nang nungya GB ya piamo 128 buya 512 GB hingkai bini Q3 purbo naide o jaga screen simi copying nai pia au kaisa moito narak dei te joto oloke teka tongo 15 si minus ni screen copy hanga 24890 টাকা ikko je jara 15 hamjaknai oron bising jotone 15 kaham kai mo 41070 টাকা obo 296 GB ko talkon dino nungo suka maya pia oro box bo manai muna hari mano iko mo 15 na hari mano na hingkai 41070 টাকা 15 na hari 15 abo khai type C bo charge khai mano 15 Pro bo tongo Pro model hamjaknai rok maka plus Pro phunukan nongno kaisa Pro tongo dei D plus ekdom klajat phunukan do 15 Pro kaham nai phungo nongno grade B plus 48860 টাকা obo na hari mano grade B sudo display paltok jaknai ama hai happy new year joto no advance amo pokis tongbla bajiro sok tonglakha pokta kano live phunung mano new year phainai toka tebisi korikha iPhone 11 phunuk di hinchao S tirpura okay iPhone 11 phunuk nai nasi do grade B mona hardi iPhone 11 64 GB obokhe oboni ke photo nuglak pia mo single mobile phone tongo do single mobile hinge kaham aboni bagang no single mobile phone go hinge jotoni piko grade ena hari mano 17700 টাকা hingkai 11 rok no asuk damri paimani ngeta 11 rok ne kasa model ngi thanga hingkai ang 11 photo jat no phone go ribana tongode bulk mobile thangana bulk section no iPhone 11
kaisa kaham 296 GB 14,000 iPhone 11 Grade C photo naidi ikko pura fresh aram se nahar mano mo mobile ikko battery simi unknown te joto oloke 14,000 টাকা নাংনাই COD সহ নানা হংকে আং লাবরি তন্নাই হি 296 GB আব্ব আপনি বাড়িতে খাই তঙ্গ 13,430 টাকা অব বাতি ন বেটার সিমি আননন ফুটু নাইগে না ফুটু বাবা হাই অব হংকাই ড্যামেজ অব হংকাই নং যদি কম্প্রোমাইজ খাইমাকা নাহার দি তলো আং থেপাই নাহারানো থেপাই তিয়ানো রকনে নাহার মানো দামে হিনাং ফুটু তঙ্গ দ বহুত দাম না হানো রক ফুটু বইনা রাখতে গ্রেড বি নি দেখা ফুটু দিবান 11 মচা নাই গ্রেড বি ikko iPhone 11 black color Tita model phone sare ang ngoi to live pai nai te 5 minute nok web tong nai ang Tita model phone sare Tita model phone nai nong no nok nai simi tongo mas pon order khlai ne kerei order khlai di thaka hingga kai te order khaimi ang thango Ronaldo Prumtara Redmi Note 10s naigati pohor de porma Redmi Note 10s okay Redmi Note 10s Redmi Note 10s do takuk pohor de porma ni bagai bini recommend by obona harmano ekdom aram se super condition ni nang mona harmano দাম বেশি 6042 টাকা আছে COD কমপ্লিমেন্ট চার্জ সহ 6500 কালাই নাই যতন অলকে একদম অলকে পুরা না হারি মানো ও জায়গা ফোন পুরো নি কাইছে বক্স মানাইতে চার্জার মান নাই অব মনা হার দে ইকো নংর ওয়ারেন্টি সিজাক নখনা ফোন পুরো 6 মান ওয়ারেন্টি তাকুক পহর দেবর মানি বাগৈ Redmi Note 10s nangkha hingkai nung live ni pore ang bai kereng di WhatsApp ang te kaisa phunuknai good condition ni mokhai super mo jotoni kaham ikko omo haying nai hingkai mon solai kai a ungkon chao great tamnani ungko super no chao super condition ni obo o photo tong photo iko ang photo kori na hin tong pohor de borma nai di nang nai tong na kha khawa video no katala phaigang kai channel katala phai like ready nin baga o mobile ekdom best ekdom fresh condition new iko 64 GB ta storage ke kisa komta ekdom complete na har mano mono na hingkai tale di WhatsApp kereng phai di 6500 টাকা আছে নিন বাগাই হংকাই নিউ ইয়ার ni no 100 টাকা কন্ডিশন খাইরে নাই আং মানে ডিসকাউন্ট খাইরে নাই no কেবল টিনি পাইনে তকাই COD 500 টাকা নি বিসঙ্গ 100 টাকা আং কনসিডার খাইরে নাই যতনে বাগাইনে সাও pohor de borma okay hinjo nung nahari mano do nin baga ang mobile ko labori nar khaga dakti phaidi hingka ang live tang mo thagiri sinai noito bai tokha duk khanek no live hingkai nok jodi nangkha hingka kai
Ani WhatsApp phaidi WhatsApp number 7628 035892 Google Pixel 17 Pro. Last phone question Google Pixel 17 Pro. Jara Pixel mobile hamjangnai rok Google Pixel hamjangnai rok. Dam bwsuk nainarok de 19,520 টাকা মানে no 20,000 thangkalainai COD charge soho. Nahari mano obo jodi hamjakkai narok Google Pixel. Gasungno jotono hor kaham narok jotono enjoy khaidi Happy New Year advance jotono no 2026 ni ingui ingangkai sung New Year abo sung live khlainai tei narok nangkahangkai New Year ni bo offer tei ophayane narok kwrwngui tongdi ingangkakai norok jotono kaham tongdi ingkai norok tongthoklai phono beralai phono baji rok sokpano huskai soklaidi huskai tongthoklaidi bismarok bayana tei ingkai bike rok kahangkai kisa control chalokbaidi jeno accident wngya na tei langma borokni bagui belai no morok langma no kebo paimaya abo kuchugo tongnai kaitor smisa chungno langma chungno rwmani abono magana ta khlaidi abono samungo thepadi asukno tei sini tipra sarok no jotno no ang Happy New Year tei joto dofano no Happy New Year angkai haina hai norok bai next video malai phinai je jara phone nangnai rok norok WhatsApp o text khaidi nahanani hingangkai khaidi anobo time waste ta khaidi asukno jotno no hor kaham bye.